412 nyora chitrake chika ildio oikera bantabange ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gozi ekinyoro kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino imejega ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie vinde vige bono Getembe television network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibita bobale nobo manyibigoro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gusigu yake simigwitira namba 0143567165 Yo bomboli umwanone kiririane wezi tariki 12 mutinyo gatano na rimo ndagusugiria mwancho murigiriria ndonsi asore rituko eriga ria ijuma korenge una wiki ya ombu ya vere na bwige mambi yabo mambi yago ya vere entoerero karibu sana koroko Matilda Obaigo nyabo Kevin korwa sebi manyererio tubwatirane ase kionga chinsa isano na ibere chabono mogaso na nekerongo chaka ekionga korwa se mukonyo bumuraye wekiama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i oyo genderete gusingerera kurangiria omugusi kubwatirana na kubwa muno barayi bachorja ase birogo au ukwana nerio gerimo bunenjire moyo koleta obuya ase gisaku kyomugusi kaukona korwa se county ya Kisii Dr. Fred Matiang'i nigobono agikire kati ya barayi barorekanire gutwara ebitina gose babere bagutwara bisirani korwa samutuka magega na kubwa muno sate brebuna ere kirenga kyae no kwene kyabuna kirara so asekiro kyo barayi wense no kole mirimo ase omokia. Hatujakuwa na serikali ya vitina kama hii. Chuki, vitina tupu kila siku. Sasa ni kusukuma hawa wajumbe kuwasumbua eti kwa sababu tuko na wao. Mwingine kiongozi wa mkubwa wa bunge, kiongozi mtu mkubwa, anazungumza maneno ya utoto dhidi ya huyu Kibagendi. Anasema sasa wewe wacha tukutoe hapa ili ukuwe na nafasi ya kutembea na Kibagendi na Matiang'i. Kibagendi no yo minto, I will work with him. Okoibo bo merotizi. Oso anataka boyo. Na kimota kitendale. Yani ndale muno mundo tabwete abantu bamingo. Hapana. Lobo gambi abantu bamingo tigamba tebe. Obo gambi nkoli hitole. Ekiagala Kenya aga na intundo bwate haki yoko boli obo gambi. Togende tuire keroke tokaranzo emiremo na botoko nyara to bainde emiremo to bangense to boronge anu nanko batebe bakuziba minto. I will not let you down. Como na kumi no nyeni ngo bantu bala akechiko. Nabe minister etsemiga. Tokabanga tsempa bakense ga akachinko. Erende. Yabange gasi nduzie zati barare nanko bangense. Wana ni bawa tere rete bikina byoka oh you know oyongo tarabali na Matiang'i yani ntare tintwara na bantu bamingi. Aba mura watu kutana barabuiga to na barabu aba seneta baito babere aba jumba watu na barabuiga ayo ndo tare na nje is okay aba kuzimba jwa ko bange baadaye uso na tali boyo yeah ndo tare na nje that's fine it's your right
I will respect. Chinga kecho mwancho muri mwaziri omokoro nande okorigia kirogo kyo bugavana se county ya Kisii nere omuske Ezekiel Machogu kuro asensemo yae nigatebire buna hobora ibogendete kwenikiwa ase county ya Kisii bonoti burareta obuya ase abamenyi e county iyo na chinga kecho nigatebire kwetera soko bwaterana kwaye na omusenete bwe county ya Kisii omuske Richard Momoima Onyonka mpanyare kureta obora ibwengenjo ase county. Omuntu bwate ekabungo byobakonya Kenya Matiang'i twanjire nganera togunga mukono ekyo maheri abantu baminto babo betutu igontagete nje n'umweshimiwa Onyonka n'abantu baminto bagushiyengima mwanjire toreto mu bushyamo narora abana bagushiba kwanekerwariye gati ya Kisii umugetutu akabutwega ashi mwancha manganayo obo chawu moja tia county abantu baminto n'abariere iraiga esukuru era maridati murote n'abate birashi bya ICD omuntu gota kubaletera nainga ni abana baitu babutwega ashi abagetutu n'abana bandu bagushi n'omwana okoro kwesekera machugombaki tungana n'Onyonka mwanchire tutaramo. Mwancho murire na sengana yebiriro asegiti kia Gilgil Stadium ke gotoka ime yomocho Nakuru asebono abaiboli na boigo abobwatani au gati ya babarai kurase wizara una eri yetiseme ekorawa nere waziri Julius Migos Ogamba mugavana we county ya Nakuru Susan Ekika boigo gati ya barai bande na First Lady nere Mama Rachel Ruto yonyare gwikirana asegeti ekyo una enchiremo yo gwikirana omuyiga wa masabo y'abanyoroka 15 nomo basiretia magimabo ase umuriro nyarete wateka cyo ikibire cyetire se skuru y'abanyaroka ya utumishi na chinga kietyo aba borokiwa ao nigo basangire kane taroro abaiboli na boigo abobwatani bande kiro bagendere gutoma amagombo hochiase chamate icho. Poleni sana ndugu wapendwa. Mungu azidi kuwafariji. Taifa la Kenya linasimama na nyinyi. Na mama wetu wa taifa amefika hapa kwa ajili ya kutoa heshima hizo za mwisho. Asanteni sana familia, tunazidi kuwaombea Mungu awape nguvu. Majonzi na huzuni, utumishi shule yangu kateketea kwenye moto. Nakumbuka saa 6:30 ilianza kwa mayowe, ghafla tukazinduka. Wengi wetu walijaribu wawezavyo, walakini moto huo ukashika usukani. Wimbi kuu la majonzi lilitanda mitandaoni nchini Kenya, hata nchi za ng'ambo. Na wazazi walilia kwa uchungu kuwapoteza wana wao kwenye janga sio tarajiwa. Na sisi sote twahuzunika kuwapoteza waliokuwa ni wenzetu, kwa wazazi ni wana wao. Ase oburai wekama ya ODM ni gobono holioro mwakilishi wa bangina kurase county ya Kisumu nere Mama Ruth Odinga nere anyare westokia na gotabuna ase oburai obu ni gobono ikama ya ODM kigendete gusuka obusyo ase obuya satebire hobire gakurigirire gose amonchoriria abere gakwenekiwa ase kiamekyo ayibono haranyare kubakonya abobwatane bekiama ya ODM anemono chingaki gego chago kora chinkwana chyokoigwana ni kiama keria kia UDA. Nataka kushukuru sana party leader. Party leader, kile umefanya leo ni muhimu sana. You would not know it, but sisi tumekuwa kwa party. Shida imekuanga kwa party za zingine ni kupata hata chance. Na sisemi nasema kwa uongo. Kukaa chini, upate leadership, akae na nyinyi, asikize zile mnasema na atatue na kae hapa mpaka sahi. Tuseme first let's clap for party leader. Party leader hiyo ndio kitu kihimu sana. One of the most important things that is
disturbing us in the party. Ni kwa leadership wanaongea tu na wanakuja wanawaambia hawa ati sasa tumeshaamua nani na nani ndio line up ni hii na hivyo ndio ikue. Hiyo ndio imekuwa one of our biggest shida kwa party. Sasa vile umefanya leo, tutaenda kuongea pamoja na leadership iko, tukae hata Tana River. Juzi walinikuta Mombasa nikakaa nao. Na tumesema tutatatua. It is nearly everywhere in the country because of the nominations. And it's so new. Tunakuanga na hizo my differences. But we still remain together. So, DEM. Sasa, hiyo itakuwa, tutakuja, tutatatua. Na mimi napendanga ukweli. Na mimi pia, naomba tu party leader. Uniweke tu kwa hii team. Niende, nisaidie kutatua hii shida. Because it is a shida that we need to do as soon as possible. So that as we are going on, na party leader anaenda kunegotiate, tusichukue time yake mingi kufanya kutatua hizi vitu. Ase budget yo mwaka bwechi pesa mwaka 2026-2027 nikubono mwaziri bwekiganja gya serikali anyalire gukwanira igatiemero buri serikali bwate buchakwaneke buna abasaya ba Kenya abo bari abo mubaro ori igoro muno batabwatie mirimo banyalire konyora eki bagokora nabo igo abange babo banyalire konyora ogokonyeka wetera ase obunchoriria obokoboke nabo yokwenyorera emirimo nonye ase ebigwanda ase gotabuna nigo banyalire kubwatukira chibesa chisaine cyo kwane kyabuna abange babo banyalire chinchira cyo kwegendereria kose kugendereria magemabo ne chiamate cyabo. Given the scale of the youth employment challenge, the government further calls upon development partners, the private sector, philanthropic organizations and other stakeholders to join this national effort, acknowledging that the task of creating opportunities for Kenya's youth extends beyond the capacity of government alone and requires a broad-based partnership for sustainable impact. Honorable members and Mr. Speaker and honorable members, to support MSMEs, the government has moved deliberately to put affordable credit, markets and shared infrastructure directly into the hands of the enterprises and the young people at the base of the economy. To expand access to affordable credit, the government set up the Hustler Fund in 2022. Since then, the fund has actually disbursed 87 billion Kenya shillings to 28 million accounts and given 4.5 million people previously unscored or blacklisted Kenyans a formal credit history for the first time. Mr. Speaker, under the Nyota program, more than 5.6 billion has been invested in business skills training, mentorship and startup capital, benefiting at least 84 youths in each of the country's 1,450 wards. And to promote value addition, the government has equipped 214 industrial development centers in our constituencies and opened regional markets to more than 1,100 of our enterprises, creating over 23,000 direct and indirect jobs. This is the bottom-up transformation at work. So murigereria umurai wensi ya Kenya Muske William Ruto niganyarire kugendera kwigirira uchumi yensi ya Kenya asasingirira una yensi ya Kenya terie gatie chinse chirichigenderete kugwa ke magendero ase orugongo ro Africa ayega nigako yakwana kurase amagacho ye nyumba yoburai State House imeyomucho Nairobi chinga kya gusanga na burai na babwatani kurase county ya Marsabit asagenderete kubolia ba Kenya bagendera gutwara ogosemere kiagira ense ya egenderete. Ndugu wananchi wa Marsabit, hamjambo? Marsabit hoye! Leo nikisimama mbele yenu hapa, uchumi ya Kenya iko mahali pazuri kuliko vile ilivyokuwa 2022. Kwa wale ambao nyinyi ni wasomi, and I say this without fear of any contradiction, kwa wale ambao nyinyi ni wasomi, 2022 Kenya ilikuwa imeorodheshwa kati ya nchi ambayo itashindwa kulipa madeni yake. Na it was among the 6 countries that were expected to default on their foreign financial obligation. Lakini mimi nilisema nikiwa rais wa Kenya, it will not happen. Na Mungu ametujalia. Kwa nchi 6 ambazo zilikuwa zimeorodheshwa kwamba itashindwa kulipa madeni,
ni Kenya peke yake. Out of the 5 countries defaulted, it's only Kenya that did not default. And today, uchumi yetu leo, tumefanya bidii. It is the 6th largest economy in Africa. We have reduced inflation. We have reduced exchange rates. Dollar ilikuwa 160 something, sasa dollar ni 129. We have made sure our economy is stable. Pesa ambayo tuko nazo za kigeni, ile inaitwa foreign exchange reserves, ilikuwa bilioni 5.7, leo ni bilioni 13 ambayo tuko nayo. Merana na into ya stake yonga chinsa ikome linde togendere ko yasanga yona enda mange asenchera ire ya bene koro kwa Matilda Obaigwa nyaboke vene koro asevi manyerero na boigonere Eugene Matogo biya bona sana gendera gutwara obuligirero biya kubwa mono murobere of vibes on vibes yora so asembeo egeka ekere bosio gendera gutwara obuligirero obiya. Kuma musogo chase abategereri Ultimate Roadshow Track Experience neye mo yubungenjo bunde kwa beri gukurya e track